haray goƴƴo mawngo waɗi hanki jemma wonande minen mbeɗanaki ɓe sabuna 23h nambaram fokkiti min fuɗɗiide kumpite ɗen min fuɗɗiide ɗuma o min ɗanade o 2h meɗen suivre woɓɓe am direct ko honɗum fewndi Mohammed Lamin ila o posti image makko on ha o waɗoy vidéo ngo wengi ha o hewtoyi min ƴewti fo men simin daani jamanu ƴetti peeluje no haɓɓiti gaynayi tawata ɓe gaynata si hakkilno golluno gasa hewtatano ɗon jinde ngal laral Konakri Dubreka Koya Kuriya ndaro ndarton golle wiyaɓe ko ɓiɓɓe adam marɓe hakkil argol e ley pelle darna cuuɗi argol e hoore wimboji ɓanta cuuɗi argol e ley pammeji ɓanta cuuɗi kono mi fela on ko waɗi wo ko Allah ko waɗali wo ko Allah ko woni wo ko Allah yahugol ƴetta jawdi mum sooda tumbere e ley wimbo e ley fello darna suudu honna ɓeygure mum nden ko Allah waɗi wona min dey ko waɗi wo ko Allah ko waɗali wo ko Allah emba ɗeɗo haqqille no yurmi aynayi halfinaɓe ndun sando ala e leddi tellement que yolto yalta no ɗuuɗi ko yowiti e o ɓanto cuuɗi fof no feeti hino waɗa atto e maho papkeji mi wiyata e nokkureji ɗin tawata o tigi himo suti Allah no okki mo hakkil ɗum ɗo dey ɗum ɗo no hulbini mais no nandi mbuuɗi ɗin ɗi ala barki nandi yange on tigi ki yurmatamo nandi ko betungo wona e on nokku onon wonɓe sifa ɗellare e ɗin nokkuji ɓantuɓe cuuɗi Allah holli on mono mari barke hakkil ko yo ƴoƴu e goɗɗo taw jaɓu goɗɗo ƴoƴa e hoore makko noru malandu non koye hoore malande fuɗata yo fello moɗu galleji ko yehi 17 ɓeygureji no ɗani ɓe finoyi woka gabuɗo ɓe andoyi ɓe maayi wonde ɓe adda ubbegol ɓe jaka ko gonga mi ala aduna ala maayi Allah fewne yaafo mayɓe ɓe sifa ɗum ɗo si waɗi Allah wi afala taqilun kono noon ɓaytun a hoolike ɓaytun a jaɓi ɓaytun an a fiɓike an hunde a ala responsabilité an fus ko wawɗa ala an ko waɗi wo ko Allah ko waɗali wo ko Allah a bantikelan ko Allah a wujjilan ko Allah a waranilan ko Allah a darni suudu ko Allah ko woni wo ko Allah waɗi ko Allah waɗi an on fima on an on a huwondirtako an ala ko yewtideɗa an on ko mankamma wo ko galaɗi ɗin tum mankamma ko woni wo ko Allah woni wo ko Allah Allah moyi no yurmi si yimɓe wayni si goɗɗo tagama e communauté julɓe e fulɓe e guineyemɓe tawa ko ni ɓe wuriri haray vraiment imo du'a wullude imo du'a joɗade jota mo du'a joɗade ana mo du'a joɗade mapano hoore makko ka tawi mofte yimɓe yahoɓe 15 millions ɓe ala responsabilité kamɓe hay hunde ko waɗi wo kamɓe ko Allah sa tawama e on jama ɗon haray mi torkema rondo juuɗe ma fesa sabu nayi a yurmi haray fima yurmi
haray ko ɗum onon wonuɓe ɗin situation ji meɗen min miɗo andi dubre ka onon yahuɓe ley pelle ɓanti cuuɗi laawol ko yaɗo eni min miɗo nana le ila kam woni ka l'école binde fello e binde maayo foppo ko laamu jeyi ko honno ɓe yimɓe on yawde konɗole ko pellum tokosinni ko honɗum woni naɓude yimɓe waɗa cuuɗi e ley pelle ko honɗum waɗi ko honɗum waɗi e honto halfinaɓe ɗum santo ha ɗum ɗo Allah windino ko ɓe goɗɗo ala feere gasi wuriren ni tawi waɗu hunde tawi duncu hayfus ko woni wo ko Allah joni jokkiren no mo maayi ko Allah mo yoolike ɗo e ndiyan ha ko Allah mo pelle yani hoore mum ko Allah otoje ara natodira e laawi ñande wo e ñande accident ji ko waɗi wo ko Allah abbe mi hollan vidéo ayo ngoltako e hakkunde 100 métres otoje no ari ukkodiri e ndi kullawon Conakry ko Allah muye na soferɓe ɓen wona angal laawi ɗin ko Allah andi si Allah muyi goɗɗo ala feere ko Allah muyi wo ko ɗum wonata ko fof noon ko Allah muyi wo ko ɗum ɗo wata wonde enen kam fus ko wawɗen ala enen fus en wata ko Allah tu wawi kanko tun gayni enen kanko roboji déjà o windi fof ko windi ko waɗeten kon ko ɗum waɗeten enen ala suwa fus hay o ñawoyta en parce que en ala suwa on nawki suwa hunde o farla en wokka en hakkil enen ko woni wo c'est normal ko Allah